Navatamai, mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai waseani. It's a shame so Santi sartu na kena marama daru kena ngane leo na ita ni mbulu bina kasa sabo weekend dai tini kapana miniti me bana keloko matai kere biso chukun me tiga Bumberto na to program na kabi benga rabi entai tai ya sana to mani chunga ni me bakana kene bagra na be kabi to do sara na kabi ni singa lutu le bendai ini ko se keruni singa ni volbo November kita bagi mani chunga turun na marama daru kena ngane leo buno sabo ni siama chukuma kina na kabi benga rabi tai yo pedila no bono mani don benga rabi kita bagi mani talanga na siama chukuma na live on to Facebook page na kabi na ni kuwa Sagayan rin na mode, katalau chiko,
se o daka nrebu chumbeka no monito lili mai viti Amerika kena pe matin tuta leso se o ano no tombe ngama ye sakin tabe kemuni chugana wasi ni ngono go nuita kin ni makar se chugana no to vitokani ena kabi be ngarab din dai bulbena ka tori ketinai se ama pakai ausar chuk mai na ya tu kuka ena kabi ngani kuwa watala kin be ice cream bulbena ka brother di wangai rawai na ya kabi be ngarab din dai kemuni to saroni ando bata chuk mai na nonto sele ka kambra ki bena kango bulbena ka be no go ka jeri tavai ka urete ni se matal tonga mai na kabi be ngarab din dai ke kemuni to sar turana maram da ruki no leo na bana koloko endo chunga ki nonto vitala noa vata ke Luis Uluimbau Bon Romo ena buku ni dona sasanga binaka baga zora na turang na tuaka na chungo Amerika Mr. Bon Romo Rolling Dolaba kina na Planet Fitness Center toko mai kurni ben ke mai baga matataka nando nangun laga talngango sana terai juga di ndona complex ka me na tuki na supermarket baga me one stop shop tu kana mai talon tal chunga Luis na nona sa mai sa inta talanga nona contract as a full time coach indona kalabu ni rakabi roal beretindo berata nertu sa taka bata kena company lebungo na Titus and Sons Enterprise bitu chuko na company lelebu ya na dabo di benang chuko ya buku di sasanga zaranga vagadur chuko ni merke fante chuko kina o ya na company ya na non dabo no lomani bichu ngena maga chuko ya na toso na vitan longa di tos to na vitan lo chuko na kabi ni bingra bating time na radio bulun do bat ni boto ko beken de tin ka bana miniti me bana kalo ko bulo benaka Mr. Pete na itini mumbula totoko chuko na bitoka di na mbongi nuita kini totoko cukup na raki baka talaki dan Indonesia matoko mai no batu na ka binaka ko bulu binaka talanga be Rodney Tavola don bulu binaka mai Seattle nuita ka cukup to nangai sotani mai Seattle na singa ni mataka bulu binaka Ratu Vini Prakash dedicate the next song the people of Wunisoto Village my Namosi God bless you Vini mai New Zealand ya ena kabi nangani kuwa watala kina be no watu ni wai mbula benaka wakata singal nudi watala kina be na upasi panene lebu ikemini na turangan maramba za robo keno ngalewa na makatala chunga mai na ni 5 ni 7 na 5 na 10 miniti kero nambadi story tu ya di wata ke Poland Garage ke bakanto no munitaro ena buku nonda bosa kene itobo rawangan yo nengai bola mai ena ya kabi ni bengaravi entai abong bulu talanga be erton na matai lawa ne no watu ni wai rasama chuko mai Fairfield California na kabi na ko no waka nuni be na to ni be kemni na bugu no muni ngarabi tabi toka watala kina be Rosie Posey saya osona ya tunggu na bola mata ndonga na kerkere ndonga na like nga ngo ngai sia taka tu ya nabi tokani ena kabi na ko bulo bena tala bi chosa taking the vui JD bulo bena kabi na nabi tokani ena kabi na ko siang no betal ngaki na be tinai Eric bena kana sia machuko mai Sacramento sia na buno ni sia machuko mikina ena kabi na ko bulo bena ka the news and ke kemuni to do sar turanga na marama do kino na lewa na lomanga ni 10 minute mingo enda na vital no chikine ke Luis Uluimbau Mbun Romo Mbaleta chungan kambani benaka na Titus and Sons go bori taka chuko tega buya ni na kena baka sama na kena budini enduanga na turanga ngarabita bichungango San Francisco bulu benaka naita fenim biu mai wai kena nomuni mato wale benaka far away bulu benaka salot in mbiri ya sandan tomana mantan non tapi baka maruta kena ka benaka di kuwa dona sere mena numi telanga kino naita lela lubu mana mangga na loma di Tembara ando tale tu na Singapore sa wala kalin romu tale bikin to radio ay pala tu pa malua bulu benaka falena takaya olambati aungai tu ka bakararai usalo lo makia tulomai mai nai ngani kai manu kunrau mulamai biu ko balolo me ngole ani kiwai malopom na vale ni tina mai
silay Kinay mawi me ray kiway Udo na kwa kabasaray Kinay mataw na kora ko suwasaray ray Ang salami ang welong manita Kali ng buwi ko na uway rasa kuy Kaki kalo-kalo na bulan ng buka Masimaylan Ang salami ang welong manita Kali ng buwi ko na uway rasa kuy Kaki kalo-kalo na bulan ng buka Masimaylan Sananduan din na nasingan ni kilubin na kaenday Tototonan raking ay marabot tunaway Ang bay duka bakararay Nasingan ni sakat at kataman Nakautos sa tunang yung silimayenday Nay mawiki manua me ureile sugo Nanumira tau na lagang mo din na may nogo Bukas si ray-ray mo kuno Radaw si songo-songo may buto Daw saya na daw sa mula binakago Ang salabi ang welong manita Kali ng bubi ko na uway rasa kuy Taki kalo-kalo na bulan ng buka Masimaylan Ang salabi ang welong manita Kali ng bubi ko na uway rasa kuy Taki kalo-kalo na bulan ng buka Masimaylan Matakabaw, matanisin at ilaman O malaw ang awaraw at tumayway Ang may duka bakararay O sa lalamak iya tulaman May naingani kay man kung raw kulaman Sananduan din na nasingan ni kilubin na kaenday Totoko ng raking ay marabot tunaway Ang may duka bakararay Nasingan ni sakat at kataman Nakauto sa dunang yung silimayenday Ang salabi ang welong manita Kali ng bubi ko na uway rasa kuy Taki kalo-kalo na bulan ng buka Masimaylan Ang salabi ang welong manita Kali ng bubi ko na uway rasa Tuluan ni Hulki, tuluan ni Ro, tuluan ni Reso, kanambela ni Tia Masena, ibini, lambada la bala.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai waseyan. Retire me.
buti na ko tayo. Santin sarno ko dalomani albenaka lesu mai veiau men dengukina na nongu sama ilubudi tunggo ena kai bidi bingara bidintai ya don ser mai berto na bongan indelin doki turma de serana ketini boli menutu ketoni dona ngona lega mengo ni sare ta main screen satu kin no turangayan we brother Luis Uluimbau mena mai tan lo manda weekend na bugu di kampa de benaka saat itu bucu kami bicu ya na kena gym na rakabi kena bi tambana lai tale so to na bi tan lokina na ndona ngona leka mengo na sa boleh unabi toka na radio bulon do batu pedila no no menindo bi ngarabi sibno pa na tini na miniti na mga mai ni robi tal no na ndona ngona leka mengo sengan dina ni kara rawan da vaka keki ba ia endona kainda wipu ke kavaka mama tataka tuna bingarabi o ya kitu na kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda Drena na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni Viwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kenali waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Nonda biti ke ngasi ni buli paulang gereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa le buli baka romboka be kemudo mai biti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi lutaka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua that me gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o ngale sarang ali to mi ko na nomota and dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California erau talang ani tolo dilibota kan na kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Ai, kemo do bakando tunga mai biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemo daw tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, karek. Daw buli mai be. Oi, do sing tingin ni kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Tong nga ko Santa Rosa. Mai be? Na maulimat, wele. Doko na nonda business na ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nangona sibito weekend na pa na tini kapana miniti o sabo reta kachungan weekend muni na matay nonda bulang na kabilang ko na radio bulan do bata Luis Uluimbau Mbon Romo
Oni reda sa chuku sarnga ngori na screen da sar sar wachu kina kabi bing karabi tintai. Na buku chuka niro na may bitan lo bata chuka na nonro kambani bago bita dini bago bita mani atabo dia nanton nguna lega sau cuma ngai baka matata ka bikenta oya na Titus and Sons Enterprise. Saya mencoba nonton bola lama di Wichi. Osan siang tal ni turban dia nonton ngona. Kami kita bagi kemu ni lui na yakab di bingkar rapi tingtai. Oklan ni oni sa kemu santu sara bagi kemu ni juga. Dan nabi tanpa pata diri cewek lalu bayi nonton bola lama di Wichi. Li tan lotak cukina. Oya na kena satu soteti juga na bisnisi. Kan raum budi na bata ke turang tua kamu ni. Kami pakai cukup dinggo ya Amerika. Ya, kemudian di sana may talno biki ba binaka ni bingkara ni kuwa membalat na company binaka na Titus and Sons Enterprise wakata lagi kidan fitness gym santolo chukun ngonong go kapakata lagi kidan na kira tabu di talanga ya na kalabu ni rakabi wani nangai baka matata ka biki mami na ka ni bingkara ni kira sota la tambanda ni bingkara sa teti juga ni kidan na bingkara lebu nam do company na ka binaka ni ko kana kene baka raw kim kinda ba kemuni ni raman ni pa madal te kemuni manta na bun na damuni na bunoni zabu tu saka tu mai kina vasu saka be mata ka mata lalai membele kemuni me kemuni kilai kemuni rawa sana ngai to sai non to vital notaka na company binaka na Titus and Sons Enterprise malombula na bali ratu au Oroboni Rango Luis Sulimbau Bonromo au Oroboni kurang di tumbuh lagi malau au bingkara cunga gue na bolon di bingkara and fitness gym cingkaro nempat di bingkara itu na tambah di gitu feature reunion wali memberi na fitness national rugby league Biar dia resign cuma yang bingkara mana di tu bisnis sama tu balik kau di sekolah kau dengan aku. Na sa boleh po pambuto sa mata tabikan na nonrabak matala Mr. Bonrom when kabi di bingkara binding tay. Oni berita kan ni sa kata kasar may pagkatin din na Fiji Rugby Union bakata lagi na Fiji National Rugby League. Oni sa ambito todo ko ya sama indon lako po na namundo business si pagabubali. Tiga buman ta pagkata na tatanrong ko ni tanloman na Titus and Sons Enterprise. Minabali berat tu na tatano ko si tatano tek minalo mani cingkaro na baki. Kila ni tiki bunga mena gravita visite u tatano tek tu me dona bolon di gravisa na gym. Me doang ana di na nom mo rani makanya taki na kila cukup na butura ni bitirin taki. Mani tatano tek tu me lo mani bana makisau cukup bita mata ke nangasi na bitu tu mani tu turang direkta na kena biwat na gym. Yo sini bakaki na bika tu bita mata na lo mani ambakia. Aba mo tani lo mani ambaki ko sa kemi babu tu kan na bita tan reso ka tatano tek tu me lo mani cikaro na ambaki lo mani bana ambaki sauci. Mai duri na gym dola na gym sa mai tosa cura bingkaran kitu sama nama tunggu na bikali lewu sa kitu wana matukin ko na rugby di bol mun Fiji kona kuna bek na bitalo na kam na singile mun ni kuat singile juga na ndo bunu o biti balat na rugby di bol mun Fiji kitu na dola ba juga salak sunga ko na normal itu tu meni jimingo karena tu kira itu tumbuh ramai waktu na langsung tunggang kau na enrollment. Na enroll itu nanti Lubena. Na buku ni rugby development Fiji. Na sa boleh po Mr. Bonrom o wabdi binaka na buku di namu di bagarita ka na tatandra tegi makau cigmai sama indol na Plant Fitness Center ini sebenarnya daru lantai na buku di pakasama sena utu nonto bitalo na kabi bingkara bindai eso rapat terong juga era tu ni Amerika sama nonto puno lama ni wici na Planet Fitness Gym okla nanungku nanuma ngo senga embo ndombeka veira come commercialized tegisara na gym go klando tunga na YMCA
ndo tu na gym ndo tu na Takayawa sotal na gym baka na USP gym dakila siya machinga na Cornibuli na gym ni FNU. Saya tambah kena num na Planet Fitness. Embo endo tal tamban ni Wingarabi ni baku ko yang bebe toto bata toka ni ken na Planet Fitness ko sa andola chungori siya. Nora tu na Planet Fitness kau lengai di cikin na batakira na wani bi kampanye sora di cimo. Ito siyang suci ni bitak na isaw ni Jim. Ito sa Rorosar. Rorosar birwel kuno na may pagkakatak na hukuli isaw ni kailan pa kimi na sumikin na Jim numero may pagkatak. Klanir na bi Jim raket ngor doon walking at sinantol. Ito madalim ng tol kita gitu budengan kuna bitu ng tol ken membership ni tol ulah lim sabul kelima na $55 sih na kaulengan di cikin na baleta ni cikuna vision ni kampanye na Great Commission non negara biwira na sama tini kalau ni rumah rumah tak free na gym patalaki na ira na retirement na sini sih ira na turang maramba sa sivita chico na bak nimbula orso era keto sule freebir na gym sa dona kaisog ke ira na total na program keto di bak chungo bir na tobi mati ka bangar bulum na bangar tiku bulum pula keto walu tum som na tol na dola na soni gym no me pinakata meron na may Wingarabi na nito walaw ni Wingarabi na Planet Fitness gym. Claro, mga so na kuno kito di makina na vi company sokora chungo. Libo na nito promotion wata bakindo chubir na ngone wata bakindo chubir na Barama wata bakindo chubir na sa sivita chukan na limsa kelima azan kino sa ngul. Binasa boleh bu bambu sama tatabi na kabikenda na Planet Fitness ke ambaki ono sangabul rongatenggo. May non tumo na ni bicho sebe apa bala to mantanga apa kalilai raw no le kanta to na treadmill may na Planet Fitness na sanga ni se umbi kemuni sa retire tu wakata lagi ni kemuni to mate no bele bakam bulum-bulat tulu wala ng dola ka wakata lagi ni ratamate di kalo umbaleta ni se mache na bugu di bakasama na vision we na Great Commission na kampani ko bagarurungi na kampani lebu varungi na gym go na Planet Fitness na Titus and Sons Enterprise na kabinang dikuwa endo na tampani Wingarabi chikin ngolu yan na Planet Fitness baka madala tanga mandabi kay mami na buno sa pa mande tiguki na Planet Fitness na gym go na uliwa ratu na Planet Fitness gym ay chukoy Cornibia no sorry yo siro sobo mai mongole mai subai no sorry no siro mai no dunia mai na rana bodi Cornibia ya pasta kamai na rana bodi Cornibia do na kompleks mo sagi taru chunga sagi betulu chunga namba kina malaw ni kompleks mo na bichuki na gym tamboro chuko na level ke de daki ketu toro ke de chuko na company ngora TSP Sons Enterprise na hukuni na gym bukutala ni Cornibuli o keto kwela ko itu bona kana enrollment na rugby development Fiji so tal na business la keto wa dor dal chuga ni na asani species rendua so na gym ndam sa tunga embati ngon sala ke kali na pas ngon sala mo ngoli no sorry se pas ngon sala mo ngoli suba ni na rede sa tunga na uno ni Wingarabi na Planet Fitness gym Cornibia no sorry na sabale bu bambu sa ande ya bikenta na vuno endampe tokin na Planet Fitness ke ko sarangan na mundo ni lewa angarabo chuko na Wingarabi kya ke robitan lo chuko na kevina ni ko na business ni toki ando no menta toko na ko ya mai badur tal chunga kin na vitan lo na radio bulon do mata ya ni ba reta ka chunguri ni seber ni dor tarachu na utu ni vital no o ya na rugby development Fiji
nandun ang una leka mengo. Na Titus and Sons Enterprise na parent body warung kina na Planet Fitness. Ni ron itu naman to ni bagarita ka. Tapos tali so ng business chugoy rukun na nangonggo kay na so tali na lalawa chiko en vida na mbaki mengo meki me na rani rei da chugani. Oya na toso lebu sa pa duro chiko warita na tatandra ndrau tatandra ta nga vaka ndo tatandra ta nga bago bumali chuk ngani na director ya Amerika ke buni oni di baka to do chuk na kena daily operation mai na non ta puno lo manyo bichi lui Nakaratu na TTSB na company level. Rabar rumchuki na chinkar na business na na rukuni TTSB. Siya wala nga gym kito Mingarabi kina. Chutal na business ni Savoy Sulu, chutal na business ni Voltekika, chiko na business ni Valikana, na makete kito siya makete chuma ya na rukuni TTSB. Sagi chiko na kalim mo na kornibuli, chiko na gym. Rabaruru kede chiko na TTSB Enterprise. Ngai chiko na pigri, kuna muna ni muna teki buaka, muna ni susu buaka. Kala project level chunga kuna na gym mo teki na kornibuli kito wana matu chukina. Chunga na kena turanga director. Ni turanga tumbu taito lendo monromo. Sangai chiko na presidenti. Ni kambani na ngoni turanga na roko tuina mata ratu pola halewalu sangai chuko general manager chuni kambani sangai chuko na turanga na head coach and head of the school wal beratin do berat sangai bumuri sumbani na human resource ya azak sarai ni birna bingarab sarera por bingarab chuko na lomni kambani ngono ko kito sadi baka chuko vitu na business lalai se vota le chuko vida na business me kito na vana matekina en lomni abakingo kena bakmengo mena fulfill tak na chinkaru na business lalai merani na complete kina na company level ni TTSB Sons and Enterprise na wale la sa boleh budak pulang chiko Luis Bonromo mai talo taka juga na buku ni company binaga ni Tauke anda kila nerto company bago bitamani na kabi bin karabat intai anda bago binaga na buku ni toso sa ratos chukina oir na kanta pambi juga kenta ni Tauke kena vi matu vale anda sa compete bago binaga sa ratunga batikir na wekanda sa di makau tu business mai na non da puno lomani o bici sabinaka oni sa bagarita kan ni nangononggo na rugby development Fiji na utunondor mai bitan lo na ka bingara bintai ni tanlo taga manda na zabasar manda na rugby development Fiji endon academy endon korni buli mulaka ni kino le papa lolo ngai buli tanang gito gito tapa sa pagkatambakin duangan na rugby ni tanlo manda kina na rugby development Fiji lui no le ratu na rugby development Fiji na kwe academy nga na bosong ko na academy to sini batara na Fiji rugby no me pangatakan total na organization sa na institution balata na bosong to na tangar to na Fiji rugby academy kamanir to sileme na yadong go bikito kito sinimbule na yadong go to sileme na Fiji rugby no me no ulibitaki na ngono Mr. Simi Valentambua ko lidu chuni Fiji rugby no ngono lidu tawtu na Fiji rugby no kurto bitameki na yadong na Fiji na rugby development Fiji rugby development Fiji garra nga watambekin do na rugby may na mbakiono kina mbaki rosu ngulu kaba sange wasi chunga na program na long term leadership development mo virtu na mbaki ono ya na mbaki chini kaba sange chukuna ni to pathway program
May na baki chini kalima chinkono chinkavitu sangai chiko na nitu academy. May na chinkavitu chinkawalo chinkadio sangai lakon landi taken nitu elite. Ya may na rosinga vulkan do kina rosulukava ni semberi ni na lutu sarai ni na keo kasal Uta bono na do na bakrisul ko sa weekend no na tiko no meni rugby di volum Fiji sangai chiko na club sa dana chiko na hope erna lilewe no irna nitu academy ko era sangani progress rawen kyo ta kono kontra kyo ta kono bonua erna ngoli kina sa chiko na club merna li gitu kina merna ngarakin na vivonua arina rawat kina rumbula kitu na rugby di volum Fiji kitu sini wata begitu ngana gitu kitu reda talanga na sana babuli ko kitu siya makina na Fiji National University na tambana ni sport science kila ni to bibu kichukumen na ngas ni bulu na sport science master Ian wata ke Master John Mitchell na kena biu wata na bi programa mena meidi wata kena rugby di volum Fiji claro tu leono na atet se tu mete sumlo meni ono mada sauti kitu sakit tala dirtunga no meni mada sauti sami ochi no tu ono mada na bukuni no tu me atet suna no meni no voloni bi rugby na Planet Fitness Gym kitu sa sistema bina kasantunga kera tu na FNU na buno ya kitu rich kondo na pazoi reni vandavori me sengola ni kabangito reni role ngas ni buli serle strength and conditioning coach serau talaga ni rele physio therapist and onu ni vingara vingona siama ni FNU sarle titombu sarno karli bulida karni rele rawat talaki no nomor sengola ngani gitu kitu vingara kino na rugby di orang Fiji kitu ngaraw talaga na sanwa buli rawat talaga wirna mulbiso sobo kiwiti yana rele vingara vitale na buno iso tambana ba buli tambana ba gitu eno nondo banua Bila sabole usabo weekend de rusul ke diona miniti me lima na kalo gravitan lo chico bate ke Luis Mbonromo mai tan lo taka chico na kampa binaka na Titus Bien Sansa ka sa tan lo taka bo mata chico weekend na vision di kambani watala kina na kena toka na gym na Planet Fitness kena vida tala kambani sa to boru rumi binaka tu ka sa di chico na ngono go mai na nonda bunolo mani ubich ke baka ubena kata mole lewen na Rugby Academy Fiji oni berita ka benamba kiono ke namba rosa nga bulu ka vandu sana le fil tak na form obina kata mukila na matele ni rakabi oni berita ka raniun dia na buli le buli na sport science na kena bi matangali buli taleso e bida na so mali ndo na isau mo na so mo chuna bi ambaki sena bi bula sena bi singa ni lewen na Rugby Academy ngo kla ni lelebu sara daw mga lelet saranga na kasama ngo na tumbir tu en nambaki ono merale kiado non rale kilabi na kasara na ve kamatalay membaleta na rakabi lui Tawali buar tu na program ngo ni rugby di volum Fiji pembuat ni bikai lawaki mbaletu na ngone share na dorus na ngone lar be zuru na ngone bikrab ni rugby di volum Fiji chukuna chukuna fi may birna be kyo kina bakitin kabar so mu chukuna runan raw $5,000 na dola labu ni biti kena bi enroll na lugan no meni dona baki men academy sina pathway yazo kina baki rusul ko ba men cinka 5 yazo kina baki rusul ko ba so mu chukul $5,000 dona baki balata ni kito na sona na wakana issue na uniform kito na sule chiko na matani set uniform na ngoni buli sangai chikor na biya may zuri muri na boarding school nangon ko kito sule nga bataranga basta nga bul kino na sungabul na indam dabo meron na may board kina na boarding school na screen taki duten chiko na dur ni boarding chiko na school fee kuna fee men la ko na rugby di volum Fiji sangai chiko na boarding fee ko meron na soma sana bukino na me vang ta chiko na dom eromiti ko kina alo bani zabo na bul
Koya entono luke de na sounding ke kai ku mai durrimbur. Na unen wi barata ki na rabi development Fiji. Bilang sa boleh bubambut sama tat cukup ikan terlebih tal noya kebenangan ni kuat kemudian itu mutum bagi ono kina bagi tini kapa ndo to do kan bagi runan rauli $5 bagi tini kelima kena rusa bulu kapa na dur na rugby academy na rugby iya na $5 pakatan lagi na anar tu sapa ruta katal cunga na dormitories se na merli durimburi kina ruta di pasang bulu kina ono sang bulu ngone ndo undolu ndo nembaki ndo sakaman na taru na mbure ke na programu todo kongo oni bagarita ka ni ku baka duri cunga enrollment na bata na kenan din na enrollment me aza ni sana kadi bo me sa te gabu o ya na programu go sa te gabu chiko se sangge baka duri cunga na kerdur na kana enrollment lakso chunga go ituma unta bichungo na nitulo mani gym tonda kanga ni gym go chukina classroom komena tambikin karabikin na may enroll chuk ngono go kito sa sibite chuk na libis na guru wada na enrollment sarwa na college chumen tumu na ukuni na may enroll tek na dulugan na ngone lewa tikir na dorgo na buno di bingkarabi ko basic nga na complex mo na dormitory na donga na rara kitu renta chuko na taraki na dormitory chunga rango opposite nga na sa ni gym mo na taraki na buri kita na barotonga ono sa bulu na tabon merna may bagata na dorbo na Rabi Development Fiji karena erna durimbure na screen taki na batambakin do erna ngol mes swara batalaki na erna ngol me na NVN kami kuno lebu tabuni menetulau mekantabu erna soli na power TV erna durimbure erna tiko boleh ko bambot ni di sekolah cungamai na uno na rosa na bichukin na Rabi Development Fiji batalaki na uno ni na dormitories bueno uno na durimbure kina na dormo na milewe na Rabi Development Fiji. Boleh besar Luis Mbonro muni baka masalah toka en buku ni sesanga binaka ndo sa baka tora chuki ndo kamba ni binaka oni baka rita ka chuko ni ya mai bir nangone ya nanon na natirin taki son affiliate sor sa na living karabi ni baka rita ka chuko ni head coach ni development Fiji roali beretin do biberata o irasaranga karena di bakan bekato doko si so talen na coaches rasa tu taletunga karena sa kredit gitu main na World Rugby karena boy tabikin orang tiki mam sen o de so chimanta na lingarabira na bukunon ra baka toro kita ki wir na ngoningo merao di rayado besar di na tubuka merawat untuk kontrak ki balangi serto ko sembera la komenda nomuni club na Hope Rugby ken we kamatele itale so lui na ratu na itu turang head coach sa role bertu berata klasa rombo chimbichi tungon na ken itu tuk matai ni local coaches me serita kan dona kontrak ken isi butala no to bonua anda dorong tungan tu sarap tu nilai senior Eddie Jones senior na coach ng team ni Wallabies team ni Pusedes team ni Toulouse sa kibandong ko ibig me mendo na company me senita kan na accredited coach ng Nondo Banua ayan ni head coach or Oliver Ndovrata me senita kan lomani mador no South watalaki na nonro assistant o ratu-rata mo lalam-lalam may sumsum tabuni matakin na nona assistant total assistant coach so tani bula kelele utalanga na buturara ni gitu nonton ngono nonton banua tim le abitu matatakan tim ni suba na rakabi matakin na soka so tani bula
Vingarabi to Vingarabi to accredited or Tundovi for level 3. Accredited World Rugby. I don't know ni level ni kemakaran coach and a World Rugby may alone. The level 3 or on a coach or level 2 Chuko World Rugby. Or to Saranga Letol or to Saravingarabi Chuko and Kana Tumberi, the key fundamental ni rugby. Sena basics macro skills ni rakabi verna mena mbaki ono ya kina mbaki ya rosol kaba sangai chikur to na supporting staff ya to na leto na ngoni bulu mena Fiji National University sarna bingarabi kuma verto na Planet Kids Rugby na long term development rangole ke to na bingarabi kuma na program mena mbaki ono kina mbaki kaba sangai chikur to na supporting staff the strength and conditioning to head of performance Chikuni to lead the strength and conditioning sangi chikorto na strength and conditioning coach to hands on deck wana nabi program na nabi trintek sangai chikorto na backup staff korto na bibu kichunga na tabani kana tubani na kon tumi na kon di vakso na kamala tra kani kornupuli ngono go orto le chinkando ke chikuna na coach We're looking at strength and conditioning coach, we're looking at tactical coaches, we're looking at supporting staff. Kortona Vingarabi, Chukulomini, Boloni Vingarabi, Shanabuloni Vingarabi, near Rugby Development Fiji, Sangachi Kortona expert Maitumba, Everton Fiji National University, Master Ian Crocker, Master John Mitchell, Mana Fiji National University, Natabani Sports Science, Sangachi Korona Vingarabi Maitumba, and na vitambaran ni finance literacy, sports finance literacy na vitambaran nung doon kito na rin kasi may nabibigluwata meron na bibingarabi and buno ni bingarabi ko na Rugby Development Fiji. Bila sa boleh bubambut sama tatu bina kana vital noya no bulang chico Luis Bonromo na kabina ni kuwa maital no taga chico and to company level na titles B and Sons Enterprise ka nda sa reda chigo na buno arto sa tetiapo chigo an sangai mertumbiri taki wir nangone en buku nondra mai lewena na Rugby Development Fiji nda sakila na ragabi sa don gitu sa suli usar chigo na ngonongo sangai uchigo na World Cup nda reda na bakatangin dingente gitu sa reda botu era dorbo warang gitu tu na bi kalabo lebu na nonda pura-pura anda po budi na kawir talangan nonda dorbo Rasalai zoirtu na veikala boleh lebu ya anda boleh bina katalang ada buku ni bakal sama sambil buat cukup na kai bina kani kuah mai berto na mati lolo di Luis mai nonto benua ya balai tu juga na Rugby Development Fiji ya okela santor ya sobat talang mai na mu nonto bital no na kai bina kani kuah indo talang kan kai ningan repa mun na bagaritaka kebe kimami na pagkarongo tuyo ninggo en radio bulan do bata Mr. Bonrom. Ano boleh uratu na ikangan ni barita kana kami ko sabi suristen klabi dala tumtumbu rabi tartar cumai namun ni ngarabi ngori Amerika. Ra wata tar cumai mereka na luben na cukup vicin makumbunra yorna bungon. Uwi wadi tekna na kana singile ni kuah and another one ke kani na warong ko may na platform na ko na normal sa ba do sa tunga ngono sa bole li sa tunga na form abambote ni karos ngabul ka bani singini bulong ko sa may dapat kinana ni to enrollment form na ni to enroll ke maka kito sa hita nga don enroll sa ngabul na ngoni muli erno may enroll kito sa songot na enroll sabi suristen bikin ni tumtumbu bikin ni tumtumbu ni chumai Amerika ni bitar chumai vio na lombani bidana singa sa ge utingo viwa di tekngai kito sule chunga don na rosong bulu na applicant sena indamentabi vir na ngone me la lewen na Rugby Development Fiji Bando talanga ubia turmo ubia natali tumbu turang tarekta te tolendo monromo el nona tu toko diketo
wabitidini na ukunikana jidi wakina bisnisi leo naka kitu sotava leo nandende kitu la kuduruma tu rabici kitu na bingo na kedi na wenda kita ni toswa bisnisi tangi ngol indo na burbu kitu la kuduruma cuma burbu bisnis kitu wabina kan itu rabici kitu wal ngati kitu na bingo nandende kitu la kuduruma tikun na lomani vida na bula saudi ngomot ni wabna takir na vitambah ni sor bakil na Fiji Rugby Union na kina sulit na volatar pero na Higher Education Commission Fiji na kina sulit na license ni kina tara na kornihuli watakir na bi tambada kay so na wasarong law firm kina biwat na lawa kina maru na kampanye walau na nito bingarabi nito uno ni bingarabi ba bisnis ba matumo pa klani swandotan ngubi suri sirara rambus guys bi komunikasi na lewiti ni sarang na platform binango sabo tungango ibida na form ke unandon baka ke utumba pas ngabul bata na form na sulit ko ni bikin ni na tumu bikin ngo ni buli na bi duru lo ni bingarabi bazuri sa tungay tumugo na yan rom tontok nga ni Jim kini ngol so ngamay kesa ni vitar taramin na number telephone na 2125394 si vitar taramin na page ni company ni Planet Fitness Gym sana nito email ni company sa chukuwa na nito page na ni vitar taramin kino tamara ni enroll tekin na lugam ni meron may rumah na uno ni bingarabi ni rugby di volume Fiji. Wala sa boleh buo pampu sana tapi kan non terbital no sama tatapi nak non rapang matal weekenda Luis Mbunromo na buku ni company lebu na Titus B and Sons Enterprise kan darongotan na ken gym toka may Cornivia da sabo ni nak Planet Fitness bang totally bikin naturan maram darbo ken ngon leo kim tempat ni kelow free bikin muni na bang taga na gym ya bang talakin bikin ni sarita 60 plus ono sanga bulu lakataki kim ni talangan bang bulu cumba kemana tu mati tolu alangan dola na fee bikin muni antara kabina kemana tu ya pala tu ne ngonta anda bawa dibina kani ngo company tau ke sarngango bang ni dibina tu na direct lebu ni tal tai tombon romo na buno tabanga otombo toki na bioli bulipa ni bingarabi bakatalakin na be randin tal nia kay round na boys may New Zealand loki kin na kuenga sibua bakatalakin na managing director na general manager ni bosota and David Tanlo juga na kay binaka ni kuha na company binako ya abamutan ni Wimbulay sa weekend atau taka batanga bago bubali sandola kin na gym kin na chini kerua tali vitu juga na ngonongo waya na company lalai rongo to chinga ni nando na ngon lega talanga mingo sana tete sar me lebu waya na company binakongo ya bako sabar itaka na bata ngona radio bulan do bata bata non de villa bicha dakin de vito kuntaka wambimbi na buru very competitive industry ngo ya na business anda bo bina ken sono bekanda tu vir na yalo ngach talanga na lon meradi baka son na matanggali business me baka sarang anda may rongo to lui na kabina ni ko kim sabo malo lui be kemnu na nomuni sile nomuni ngona menta may bit na lon na radio bulan do pat ndo tal me ngona anda nangay may ve rongo din do mo tale chukina sa masu ni bubale ni radio bulan do pat ni bubu itu ni bingarabi may non to no lo mani vichi bombimbi na company level oyan Titus B and Sons Enterprise. Nangauna, sa boto ko tini keruan na miniti me 5 na kaloko na radio bulan do mata na ya kabini bingarabi din rai nama ka chuko ni 7 na 5 na 10 na miniti kero na bitan lo chuka ni boto kerto mendele makotu ke na nondanga sini buli tobo na bosa Polang Gerechi ya aserang gombe nom do todo ko sara lingi ni bingarabi totoka Titus B and Sons Enterprise. Gombe ng Doki Gospel. Malo lui. Yo malo anu nabalik ko. Esa.
Radio Bulan Dua Vata, mekauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura, sema mai ngai waseani. Love
Totoo na damono na turangan itan na sinin taon-taon serenades na bilu tagi manggosa na turangan night seko bande lubudiaw na kabi de bengara na 75 na 8 na miniti na makamay do tale na nonda programo o yan na nonda viti kay Paula Ngiretti kay na makachumay na ni Rowi talanoa o ya nando na ngaw na leka-leka nga mayonggo. Pagkabi natin yung bitokan na radio bulan do bata. Ayaw pwede lang no, po naman yung daw ni Bengarabi. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilia na itingi. Wei talanota ki kina na ulutang ang bimbi ka daw ren na kina wei talanota ki sewa sei ano matana lewu. Ulutangan ni toso kiliu. Wei baka ungeti kan daw wei labe. Pangod na wei kabin itu siti ni sib na tinikaro na tinikilima na miniti wei kemang daw biti. Sib na lima na tinikilima na miniti wei kemang daw wei California and wei Singamoniti. And wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi na radio bulundong wata San Francisco me County Kenda Watamai. JJ's Food Shack. Itigo kedi kina na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na budi nan dalo si tapioca. Na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nondo specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kay na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Giritirito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundu, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda biti ke ngasini buli Paula Ngiretti rongodi na 5 na kaloko na kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko na singa lebu ni baka romboka be kemudo mai viti na radio bulan tua bata San Francisco me County Kenda Watamai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may nawal na kaloka na mataka, kinawal na kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vimamani ono kinavitu ene kawani bugululu we kemadawe California. We mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ai, kemadaw bakando tunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemadaw tinika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, correct. Da wala may we. Uy, doon sa tingin ni kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Dako na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Sa sibikan na 5 na tinikatol na miniti ni naray nga may ni sa reda ng tanggas ni Buli ni Bosa ganito ba bichin. Do talalo tulibu. Nda sa ito mamay. Doon ka na tostal ito nga ni ngauna. Sa ikarutal ni singa ni Bulo November. Nda nagkikinta talaga sa hostel November. Nda sa landian ni Bulo December. Kimsa kinta ba ikimunuan ng Bulo binakinamaraw. Lini matubali. Na radio yung Bulo Dobata. Nda talaga kabi ng TVOC. Nabukutsik nga ni kena sa ngay tunga. Me matatasar na nonda kila nonda itobo. Kena nonda bosa baga bici kena imbale-mbale. Nusali ang bulo binakasak. Ang bulo binakamalo tau na makalevo. Au chiko isu sa nadama. Tunu makina chiko anraki se makake mamkachi kumelawida ke dunu sa dunu. Iyo kata-kata singa kay malu-malu. Kata-kata na singa kay malu-malu. Gara nebe suaya kitu baka malu ave longan new kena iya kina wai be ko ira tamata tambu saka ni lele bura tu ena nonda city levo suba se sar levo sala kina kor ulah sarkin matang ni kuah sa oso sa nanganda mono ngando oso makete kel ni basi tamata kantua makete ni kutu Sina isartunga. Da sabale bo bambo dia mai zapato kan ndor vital no en mata saochi en dombe ka manu bukai reno bagara ramati ke mai mana. Ya abo indua beruto na vei. Ya abo na vei abo indua. Da bosa na vei. Chingo ndar gainte wen manu buka. Okay, ndor be kan lamani. Keto ke ka unia siangan ni tur na vital no na mata saochi. Kimania vital no taga chuko na bosango na vei. Iya. Tolungan na mati ni volan to bang tege baga levo menang baka matala mata kina baga layo nota ngas ni buli kena yo chuchi ni mbale ni vei. Ndana matala kina na kai binang di kuwa. Iya. Na wasa pakatatamat na ako kaya na vei na ikuri ni bosa sing di sobata ki ko ikuri ni bosa kepo kai ikuri chuk na nauni ken mambale na pakana vei ngauna na vei singa ken babal keve kepo kai ikuri chuk na nauni tali so me pakana buni kau na vei new ken babal benora tubu vatikin na vei new na buni new yo se na vi uto se da ba o chao sa kaya ndota na barbani vei kepo ka bang tek vatikin na vu ken bambale o kau da kaba vei ko da kapitale vei kepo kantaru vivado au baduki ko iko baduki au ke bukan taru be lomani au lomani iko lomani au ya na bali dona bali keli levni vei do tale ke bukan dona ka daka buana tamata singni daka buana ka singni tamata me bukan na vesu
ke kau kaya au vesu chiko ken babali au vesu kan dona kam me kan dalo se da ba nei butun dalo vesu chiko ya ke kau kaya au vesu ken babali e da ka buana tamata ya se dula e dula chiko na tanga se nei sulu ke kau ve dula au dula na tamata ya ngorin don ken o choche na dona ba ni ve ba te na so na vu e bakarai ki na ka e na kava bata e le levu. Me waka ke waka e sa vei tangi daki ke mamar le levu ra tangi bata chiko. Iya. E siya ni ro le ruang hai. Yo. Se na vivi ra le levu ra di bata. Tapi kandavi to bata le levu ra kanda bata na vendavori. Lele berandam tabu batu cukai lomni vale, dongan lomni vale, rabin dabori kina. Na bin rende baki, lele berandrende batu ciko. Na bin bini, leveran bini batu ciko. Na talimanda na bin ro baki, rani lele berandro batu ciko. Ya saya ocho ni bal ni vengori, bitu ciko na keni bal ikuri ni nauni, bitu tal ciko na keni bal ikuri ciko ni vu. Di sini do pakasama tak enta pakang tak ni not gosa. Di sini pakasama tak kasar madara keni bal. Pena sabale bua ubang butan sama tata weekend na non tabi talo mai tapa toki na madau sauci na ucuci ni mbali ni veye. Ya, dor salan di manda ni ken keru ento na monu buka. Ni buka ramate ke mai manda kina na kabi ni kuah. Na vale, voy a watukuna, na buni ni kena basi ka mai na mana bukan ko. Okla ni udabuta me baleta na bolsa na vei medaki. Ke bakanta rubi medaki, ayo ke mumeda, uiko na kengu meda se nengau meda. Ke rubi medaki. Rubi medaki o ka batike ka. Na kena be basa ro be lomani, se ro tovata. Yo. Awan kai chiko indo na manu se ro na manu rondo ve me da kitunga na manu buka na adana ke rara bana kikau pate ke na ngata pate ke na ngata ya na buni ke na basi ke mai na manu buka go yo na kikau e na lele bora singir kila au san kun manda ke ni madala na kikau e chuk manda nga nong lo mani ba yo ndo re nga i singa isuwa Yo, sing ni man nga may nakor me pakai so. Ya man buka levu toka kunya na veva nua. Dramu via toko no na kena dramu. Na keni toki palavu beletini dangunu senikau. Dangunu senikau ndora makano ni tek toki palavu lom ni senikau ngunu ba na kami ni senikau. Chiko endo na tosi romo ngale-ngalen. Bui balavu na nona domona e dau sere memela rongo belak dau tali taki na dominiki kau ya benunga sengi di kunikina sengi di kune na yanu so levu kina na ngata ni rovi medaki. Kani pakarai taki. Kuni viti levu mai pono levu tavi uni kandavi rongo domanda. Mai yanuda mai benga senga kina. Mai onwe kandabu senga talanga kina. Nai rai mai lome viti, koro mai lome viti, di kombia mai ka maduata vanu levu, di dia mai lau, muala mai lau, totoe mai lau, kambara lau edake, namuka lau edake patiki yatu sarivato. Miano anu kena goreng senga kina kikau baletini tu kina nangata. Se levu kina nangata. Rovi medake ye manu ikut nabunu ikut ni bakal lebu kini ya nabunu lebu kini na senga ni lebu kini nangata. Ya usana tukuntal ngabi kemini na seberni taura dabni ada na may nomo banua. Ya usana lesuba manda tiga beka may na yasasa ra na yadane sono banua. Sena Finlandia kimanda satu. Okay. Na keni matai na kaisau. Kaisau ni ada ni manungo na kikau ni ada na kaisau mai vanu levu kei tabiuni. Me vakani tegbu naka angkori sana ngato taki na vebu no ngat tiki naka. Ma levu no me vaka mai tabiuni
erna kaya tabi uni ke ngamia erna kaya aisau. Aisau. But ke liu na tewa treni wai undu uno ke tengor me banu dia erna kaya na aisau. Ya Indonesia dana na taraba na kaisebau veke taru tau ada mai mode ada mai ono bakaki na mai lomoni me obolau ada taranga na kaisebau kembali kaisebau iya ocha na kikito na kikito e sono bono mai nandranga ya dan kina kikito ya wili kina o tau masoto da muda tau baciri ke hana mana muira ni asano nandronga kikito ocha sangai kito se hio ele usana bono warka na kito ya mai asawa mai waya bunda nandi ba I keasi mangondro beno nandronga bata ki do nua korlevu ya do sari raki werke ngo rakaya na kito se kio ya do ni man batra taraba na man ni mabusi berarti sing waling adi vi medaki kina ngata vi medak tanga kina manibusi ko ya dan kina mai goma na man ni mabusi goma dundo kila mai verata bata gen goma vevol kati non robosa ya dundu baglele na dana mai verata era sa boko tokana manu dona manu ni walangi na bulbul ya bulbul man India era sa boko kame kika ungori ini kika ni viti sanga ya dana mai verata na man ni vindongo ni kuni bagle vindongo isa visa ngono na dana Okay, lestali wani buka na mainandrau wani buka na songo ya sari na moshi ya dana na sobau. Ay dan sari kini dono turangan don gito ilu okla wasana na numit ko na ni turangan gore. Iya. So sa tek sobau. Iya, so sa tek sobau. Na turangan beka ni Nandi? No may nandi beka. Iyo, nandi se naua se namaka se nawaka do bertemu nongori bosota usa sing numa tarava na vaito ne adana mai waido ba ya do no lomini asano na ronga patike na vechiko kornya adana en sono bondo taranga mai bataki lawai mai na ronga lawai iya mai chumbu lawai Uno ni tultuli. Uno iya. Iya, na poton dar ya dan vira. Na tultuli. Ocha sala visilo mai serua. Ko e pakai dan ikin na korro visilo. Pakai dan no man go na kikau. O korro visilo? Sanjin, asa kan borong atong ko. Korro visilo. visilo. Kila, ya. Ana ken babali na korro ni kikau. En babali ni uli monua. Na korro visilo uli ni monua ni kikau. Sanjin, na visilo na ata na may kya. Ayo, kena buno nanruku may korbislo. Sangkay batulele yata batanga, ye me bakan ni batulele e bisa kina nasa meha e do buchi me vihilo. Vihilo sa vihilo yo. May nanrong may bahilele. Ya sa uchi may pamadali kikau. Kepko via bangkara ena ebola mata sena Wikipedia usa tukunian ini ada na latina ya ram ni kunikin na kanitamba na fule hayo karungkulata fule hayo kaya sikina na mata ini ada latina gore na fule hayo ito rimay na ada na bakatonga ada na bakatonga na fihilo sena fohilo ya viwa kaniken no dos na visilo sanjin Yo, ni ubaka wili katongo nduan na kitou, na kikau, na kaisau, na kaisebau, na kikitou, na vihilo. Anta sama kila na kabinang di kuwa, may korro visilo, may serua,
Iya. Vaya da saranga baka me kor ni kikau Iya. do toka na Sing di bijalana. koro ulu ni benua. Uli Banua. Uli Iya. Banua ni kikau anda bo Ah. di minaka juga ni nda samai barara mata juga na kabi bin karabi tintai ena radio mbula dua bata. Ya, wambo tu juga kau ni be bakata taruma na kabi bin karabi tintai ya ruangan na vital no anta ratoki na mata saochi. Oni be toma na Iya. talento na vital no na mata ongo turangas di buli. Iyo. Rutan le vital no si bochiko endua na ikaru ni kikau. Mela ubia da butu chuko ni ku ro na manu ro bakatu ni kikau ko na kale lai sa kele levu. Dota na kalevu man ngani veikau. Iya. Kini buli bakanga na kikau lai e kalevu kini karu en domo levu. Hui. Koni da chuko veikau iyo na bola kini vei mataka matai ni manu me tangi na kikau levu. Ya sing dia na kikau levu kanga ni bakatu na kikau ya manu levu. Rongo yao sarna no. Me batango reve mataka na ka rongo. E coach ko ne ada ni domo ne ko ko ya ada ne na sono bono na ko io na ya da na tale so mai ba so ka na sevau so talanga ra ka na sovau na no buchiko na sovau ne ada ni kikau ya da talanga ni manu go na ko na kikau leu mai e malu mai ra ka na sovau mai dapu chukia na ronga ra kaya talanga na sovau ia rado te me hovau se rua talanga na na sovau ya na ada ni kikau levungo kikau ni vikau io na ada ne so tala menua me baka ne asa sa baka ndau samu na tawa na batake na tawa pole ki tawa ta yendu di bakalele na tawa I waini buka ke na mosi tangai ocho ni ada na bate sing ni man kile lebu na bulu sing ki nuwer na chkuim barra ver sing bakaida na bate sing vir go man ngani vikau no ni dolo ya na ocho ni yada rongo na ko na dabu ivalu go na ada ni sono bunua ma waini buka na mena ke na kortumbu Dabu ivalu. Yo ya oni borita juga na koe kale buana kikau ro mu toto bata ken ro reirai na ya na ndui abe be toto bata nga sona na kana sovau ndonga na de toto bata na sovau kena bo ndui usake burungo de bondo na na ngona dabu ivalu dabu ivalu na we kanta mai wenu buka ngori wat ke na mena ke na kortumbu Dabu so ivalu. tal no super ni le subai ele chuk tal bekne adan gori iyo ya Beke menina sama cuma na kabri bingara bete sibi na lima na rua sanga bulu kadio na miniti sabo nga talanga beke tapi na miniti meta pa na to vital no ke nga sibu ndo tale na tukutuku ultang na ocho ultanga ni ultanga na kali kabri mo ko sa tanu mai iya awa radio chikumai damgo Oh, sangga ele sumai na baka sama o baka radio na ka wala to ke o ito ke da ke na so mini wai Omni wai, don mi nak somni wai. Ko ka chico di le na ngone su bani ku ara sini kila era ka nga nakumi. Nakumi. Ya na so mini wai ele butu na da na bikim na siama chico mai. Le na sini le sara ya me vi chico na da na. Na ya da na so mini wai baka me da na kile le bu imbua, lau kandavu tanga na so mini wai. Ya na ronga tanga ra ka na so mini wai ra da butanga me home ni wai. Na lau ni bosman na ronga pesa na sa meha. Home ni wai. Yo awa da buten dua talnyada na madao sauti iya na rongomawa iyo na kenada na may biya may yasawa waya mamanuda bunda kenyuka bunda ya butranga kinon sambeto nandi na bibunu bolkata nawaka porque nada na vir na rongomawa sanjin na numuchi ko ni mevakani tikiniango na ito ni token ni tikiniango ni yasa sera ya kami nandi yasawa and ke ka kaya nongu somoni wai ona kaya gurong mawa yo gurong mawa ke ka nomu somoni wai
murongo mawa. Sanjin. Murongo mawa. Murongo Murongo mawa. lek sang na ma. Yo. Ya. Kaya kaya na nona so many ways sa Erongo erongo mawa. mawa. Yo. Okay. Sanjin. Tos tale Koya. botua mai ba. Era kaya vio ni ada na roko mawa. Dundi walila ya. Roko mawa. Roko mawa. Iyo, may Gualia Latina ana buno chiki na koromboya may botkola batike navala Iya. ina kemba na buno rongo chiko ini vali bakavite na ada nevis na rongo mau. Rongo mau. Iyo. Sanjin. Vivi tu batike na rongo mau andu ndi bakalilai. Iya. Iya, ndo tal na ada ve boli kachi na so mini wai, ya da buti me so muni wai. So muniwai. Iya, Muni maybe. wai gore mai nanrau ke namoshi. Nanrau batike na musie buna boy kantonga ai. Orto we volkaci io, io tanga mena mosiera bumena va avano volkaci nandrau e o cingorri ma sanda dewe vanu levu o sa tu no ci mbua la nei wasi le mnia sanu mbua ra kainga na so mini wai io mai na baba singa ke mbua ana bunu baka lekutu ke na bunu bangon endau to ni anion tolu na ningon endau na ngalo tabe apa tinga ngai na ke na mosa beira na leve mawa. Leve mawa. Leve mawa. Omu leve mawa. Sanjina. Ayo. Main buah ya. Koya. Ocha sangkai mo ngayon dua. Kung may vanu levo ilang mami. Ato sari vanu levo daki. Wili kino. Sabu-sabu. Ay levo. Sengkangka. Nanduri. Iya. Maduata. Lambasa. Ato sari undu. Wili kino namuka. Nandongo. O koroalaw. Na yada na kedi verong kori na moa. Moa. Koya pa vendu indi tondo na kena kai. Iyo. Na totoka no moa. Iyo. Mo tu kono bantu turangan ni vanulevu te mo vanulevu dake e loma la ya to sari vanulevu dake arba moa na turanga so tan bek na maramo sin kila. Abang betul sama tatapi kita na somuniwai somunuai rokomawa rongomawa lebe mawa na moa ko sanga me kene yu chuchibi kenta na kabiri bingarabi de abang betul somi bang betul serkan na nonto to vitala no mai na mata sawo chile bura siang chungan dikila andu apola mai biau siang sarang dikila kilanga na kumi na so mini wai ya santa ke nda sakila ni sapa mata taki beken tapi ke uni rengone na so mini wai le ata kele le tunga kina na sa tuguni ngana kumi ko tumbo zake be kenda turanga na roku ni udunda o ya na so mini wai anda sarang na ken be ya todo sara na kabi ni bingarabi ndai bo beken de rusul ka ono miniti me ono na kalok da na chubi non tangas ni buli ni sama iso mo todo kon na beka todo ko sara sama ya do patalanga na ngau na non to vital no na kabi na ngani kuwa ndo talang beka na no muni tuku pol ngas ni buli Sa no numiti ko me sa no to ulu tanga ni mano mengo ona numiti ko batendo na ulu tanga go el plan na talitaki o taromanda se udikila na daba na yada ni ay teman lingangu kaya buka chiko ilingangu na buo ni moli chiko ilingangu na buo ni moli iya ona kaya buka don lingangu birta kalake lingo talia sanango pande o wabu kichiko so baka bibina maramar do matay kinay iya na banging gimoli ona sing ko na dana bekentaru iya chiko na dana mayono ke mode totobata chiko na dana may kandago junjui Chikunada na biya sa ibichi. Lele borasing dikila sa singa so sin daw dakay. Nakena do bir matay adama na dani gito ya. Keni karua chikutar nga na ken serre bondo ikla na ken serre ola mai na serre ni gito ngo na ken yo chochi chikutar nga na ken wili. Chico na kena wili. No kena dikla chico na wili pakabiti na 2 rua tolu ba 5 na virtual butin. Yo, so na marama se so na bunua yeron daw. Takabra go, no sing debutin na dana. Aran kay
Baka wata siya na kay o sina kena siya na kay da kabe ndo na ki liwili e sing do kaya e dua e rua e tolu e va me chini ki na kena siya era kaya ndo tali na wili. So na no mucho ni wo ka wili paka bichi makawa ia e wili nga ni ingi tongo. Ya o kila so na kena i vos postaki intu tala ngana be munua. Logo baka sama mente to ngai vetan. To kina na mata wala ko mai ndo na gito ya. Kaya kau kilaro ni bola toko mai en ndoni piapa ni radio mbulon do bata en zaning gito ndo tal chunga kena sere kena wili do bicha men dan ngai laki vital nokina en no to so kena wili ya anda pun mina wili singa ni do roto lu ba singa endotan kena wili dotan kena wili ya kim sa ba malo bi kimnu en bugu na munisile na muningo na kai binanga ni kuoto na tomba de mai vital nokina pambot sama tata pa binanga sara na vital no to mai dengu to kina na mada sa sa sumi ba binang sara ya kem sa masuta kalau lebu mena vai kurita ka chubi kemunu buku pa kaya lo gina buku pa kayango na buku na muni bingarabi na ndo na tambana ka kimami sando matalau na ba murietu en ve mada to to sarto ngame sota tale na mada ka tumai turang ken maram terbu ken ngone lewa ya no ndo biti ke angas ni buli Paula Angereti ni saboto ke rusul ke tolu miniti me ono na keloko en ya kabi ni venga rabi ni dai en radio mbulon do bata San Francisco me coach kenda rubata chikumai ya apaka bino binakata kina bitukani en ya kabi ni venga rabi ni dai en no to salika kamura kibinaka na radio mbulon do bata binaka ge wase tu yani no to bitokadi na kabi ni kuwa me rawani lele butale enda mai vito kani bata tu ena non tu salika kambura kibina kongon. And the yoga, I'm a señorita. I will be telling right, I'm gonna tell you just to live that. I'm gonna to be blessed. I'll be my next of king. I'll give you my money, my whip and me. I saw my Cinderella, I will you bury me. I take my hand, the enemy left forever loving me. Hi baby, how you doing? What's going on? You know what I'm saying? I say you from about to that chest. Bullet, stone.
If you've been injured in a car accident, Samada, itava lendo dava non gudala. Daru beta uri me daru main dua na tanoa. Ramuna singa toro maina sere sere ni toa. Rautu da kena watinda daru senda menga itava lendo ngi mataku saranga. Ramos kundu kundu holi, namun darum daulo mani. Daru kireya mese wakalai le manda singani rawa kadinguya nanon daru ngangande rungunu yani madangome puana kara daru beta uri me daru main duana tanoa ramunu singa toro maina sere sere ni toa rautu da kena watinda daru senda menga itava lengu ngi mataku saranga. Singa toro maina sere sere ni toa rautu da kena watinda daru senda menga itava lengu ngi mataku saranga mode manga tabledu isa aulolo mayani nom koro ni ndondo momo sokota dua bulu alenga tabulengu nai tatao mode bayabi me kuna tara kemba ivanda daru beta uri me daru main duana tanoa ramunu singa toro maina sere sere ni toa rautu da kena watinda daru senda menga itava lengu ngi mataku saranga itava lengu ngi mataku saranga itava lengu ngi mataku saranga. Are you an RN exhausted from long hours and disheartened by seeing your patients? Radio Bulan Dovata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Nina
kita tahu Tongai daunan miau Mai veti namulo Dinasarani wakamau Kau sabei hawaki Nene na vei sotari Wewe ni masuvoli Ondo vei lomani Kau sabei hawaki Nene na vei sotari Wewe ni masuvoli Ondo vei lomani Ya santi zarbag di roloman na itala no ana kabi de bengra badenta boy tina miniti me ono na klonko don turanga kilele buen butura rani langa serre na itape ni seniasie mo tene sange ta patalangan kon non bitan lo ki pulang gereti le bordo kilan serre autangi lo le utal la serre totoka ina bonga kinga lo mono no mo nangai bita mandani bikenta endon non to bitala noa o ya en katala we un retanga mekina we ke na dalata to bitala logic na rupeni pakatala kina ve turanga neita mal ke na turanga tablendra neita pension ya sebentar kilamanta na honua rate ke bumekin non lang sere na turango ke nama kacumai en ndo na ngauna leka mai ngo do ya rubina kana marama neita do samba di ba kusu ve Yandra neita kita seli katalo mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan badi kata-kata pinakasar tunga toboy simpang pakau. Kay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Kata lau bagai singelebu se bagai kabi. Baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu identiti. Kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui. Ika tamu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari Vingarabili Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Isa, medang bagaimana mana kanggo? Nada baya? O sabi lagi bakal lefum ni daka yo senga nikila na dami kaba. Oleh malang kata-katalangan yo senga tu nikila na kisita ba na sotaba. Kuni lenga do bitong lo tegi serangan na bika kita ngore na radio bulon do bat. Oh, na program daba. Mai na be long new. Rungudi na 5 na kloko na be kabi ni mo rumbu ka be kemdo California. Tini karuna single ni mo rumo ibi kemdo ibiti. Go ibito koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. Endo Vingravikin na o Mama Kalbisi Bosay Line. Radio Bulon do Vata San Francisco. Bekoti Kenda Vatamay. Hey, do ba katutulot ko? Do saya alam pala mo din na. Sa paramantangan to buli-buli, ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa, wala katungan ko maulimat. May binaka ni satu kit sangaki na nagkatungan reba, may palitan na nato ilalako. May binakasar nga. Wala-wala roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang ilemo na bisi. Kaya tal man na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, sinom do boli-boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kada un rendre na kunea. Raw talang ni kota ni nomu ni boli-boli ke bawang ni tigo na Marine se Sonoma County, kan rendre nomu ni vila baki, bitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiban. Bitu tolu 5 bitu na kena itu matay lalay. Mau 5 dan 25 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Dan rembeka ng wala ni kibal ni lote na puko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nonggu chisu,
nongu banua. Rungo gena vima manione na kabini bugu lulu be kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi na dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kay na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Sa tunggo ka mai tam. Damun. Sa tunggo. Anda rumah ketungan na sere untuk tata litaka na sere utang lo. Mai bi pensinas. Au maro boleh usan do nang pala nang buka sangai ko itu. Iya. O kelas yang baksaw ti mama. Iya. Baganya, sige tiga bukan katalo usan do sangai ko. Dalam politik ko ba? Kita belum minta mai untuk ni yo. Kita belum kero bi boleh ketibal tengah kina. Tapi ngono kita ulah kan ya litu ka. Kita kan sindo lagu. Sa do sertu na boleh limbuli ko. Ya mo to ka sindo kela lang kala. Lagu nga kede no ko. Esa. To pede umaro boleh ni tigara na mata ni ko. Na vale pau. Na boleh. Klane sa katal do na ka no betor no bikim ni. Bale tanga nama langser. Do na ka maruta boleh. Ano mo bayang kata to no mo talent mo nindo bibo ka marutaki. Na itala no na sere. Na mata sere na bonga ke ngolo. Mau se ngone lilisa. Mai bonoli. Ke me mindo ulang ata tu na sere ni bonga ke ngolo mai. Pati se singri se to ka bot. Da ulang to ka ni na walis. Ke me santo rongo ke me mindo libuli ken na keset eh. Bule to na ken keset na volume to do ka. Que me deu moça to me no bim mango me sal sti mai lambas ayo e me ngen do lang ata to na ser ribo ka ngalam tau ker tiga mo na to vital no e po madal tiga muni au klan ni mai ngau no muni kor ni bos mi tiga mo me kan do total no kala ni lebu tel ngabir no kanta era se sana to ni kala sara kala ke muni to ni turang ni ngau ya no muni ti tu to muli tiga muni sana to ni mata Pina tahu. Eu turangan ni panaban ramai ngau. Na matanggaleo na biborati. O basi lo. Bibor kat tengah na korungo tarwa si rotongan na korubuli kay na taran wanggaw. Nah. Saya kita bimbing mai na koro se ambak kita beka se wa lah. Angge mi bangala ka tamango kita mai tukini suba. Mi ada besar mi nang ngono buli ulkina mi ada besar na. Nada benang ngono. Nada mi ngono. O biaka ni mi ada men lang sire was ni kira no sir. Sadina, urdo na kang do Pietro no bikem ni na dolong sir. O ningali ki kila nang ngono dapa. Ni tigo bikem ni sul. Au kilangan ni ren itu ngau lang ser eu sini kilan indo na mendo tsune sol biau. Betul saya so sini indo tali takasar na lang ser. Mi baka mundo bina katana warong ser bali be. Eu sini kawi tu bali bina lamang na lang ser biginan do tumi korubuli. Lang ser to na ngoni na usian so sindo kawikin. Kamu linda bitu wari dirtok. Eu saya do menang no sami lim kinana buli usami lakalakatiko. Satu boleh berlimbia. Sangkai itu tiga malel nandelingan kuni narum ada nama tersir. Ya usahakan ni nanu memulang sirsa. Aku tahu orang ada balik leka, mai tahu ni ya. Tahu sejauh. Aku ya tiga pun gulang sir ya. Aku tu baru ngajur tujuh kan tu kan. Dia dengan itu bos ini matang kali wear tuh. Dalam kita korto. Iya. Yang nggak ya tuh mana losian gona, na soba kos, na takiwai. Usah apa tuh nindu. Nyata nindu nasi ngau. Kalau kemai, di sana laka. Menunggu gitu bukiau kino tibut mungkin bak. Oh. Kalau sama sentuh tu nama kita makan tu nangunnya kau itu. Dengan memang yang kita. Baru tulang sir tokor tu. Saya enggak. Esin tu alang sir tu. Kalau ngami dengan gunin tu kya ni tawas. Itu boleh kira mi to ken lang nang kona. Kalau mi andar ngun lamit terua. Harus tarina sar kami ni biar nguni wan. Hoi, kero mi lamit. Nengau. Oi, iyo. Cuma aku belum mikir. Rei. Oh iya lepas. Iya. Oh, roto sampai bikin jokan. Jokan go. Kalau mau biro sampai bikin itu go. Kero lima. Terus sanggih bikin itu. Iya, minta satu untuk macam lelai kah? Kalau kita tenang sir. Iyo, dom apa? Dom ngandung kita mau nutur piet.
Ito tambang-tambang ta serili ya. Asina ina bunugar. Nama kita Iya, tamin ang tabi. Ara may rin taman sa wasuk. Usama ka tungkay. Samu yang atakan bulan. Boleh. Iya, itu sa durenu korongo. Tibitong kimbo. Masih saleri dia usar kira. Taring usar kira saben dibital no taring usar. Enggak hutan lo saya kena tiga bunuh. Yer tuh sakat ke turis. Bukan original. Bukan tinggal lo. Iya. Oh. Taring usar. Muni baik. Asyik kini itu sebentar dibikin aja. Itu nggak betul juga. Iya, kau tuh vitalitas sudah. Ni ulo sungai suba. Abis itu oi. Tama coba kita coba dia. Oi. Oh, siapa que não entendia. Ando mikir serang kita. Iya, arung dia sarga kan mula serju. Oh. Ni dono sen kitu tiba usai la tu. So kali mai dono ula gitu segitu. Keren apa kok? Ke fisrando mi balibi sanado. Artundur. Orang kita salol. Apa ni kau? Usa tarung sar mana? Usuk nabi lah, usuk nabi. Usuk nabi itu sami laksar yarkes toli simta mandalo ser nimbur ya. Burdegi. Oh, ya taruh itu kau naik talan no ni penisenias. Doang nanti ulang-ulang gitu na listan. Rasa botale mataya ni paroka kamu mai katalong na lolo na bemata. खुशियाँ फिरे आई दिवाली दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था भूल चुके थे Make this Diwali extra special with Fiji TV's Best Dressed Diwali Attire Competition. There's prizes to be won to the value of $3,000 from Lord's Jewelers for the best stylish pose in Diwali attire, the best traditional Diwali attire, and the best dress with Diwali accessories. To enter, simply email your photos in your Diwali attire to fiji1comp@fijitv.com.fj. Entries close at 5 p.m. on Wednesday, November 8th, and winners will be announced on Friday, November 10th. So get creative and... Ya, untuk ulang itu pensiasi yang mau bini berarti kalau nono mai tiura bertikian dalam petani ko, dua kelele mana putra rani watar, and nanti pun orang mana go bitu watar lagi nah, lebih saya berubah. Kalau maru boleh menunjukkan, ni tunggu o singleci, daman-daman. Yo, teman saya rasa tahu sa dong mulai arkes. Iya, sa tibu saya kan go duru mamena mata sereng wana bunga kengelam. Bulan tinggi labetan lingam. Gor. Ya nama mata sereng gor, o kere tu ke orto. Gor sabi. Iya. Sangat. Mama dalam tak? Ya, ngo kita balik saranga. Ya, nanguna may duru kinok sa katunjuk na bunga kengelam. Volume 1, volume 2 ndaka. Iya. Ndana boleh mana ina ritual sarga. Iya, waktu saat NBC ngendo ngena prosir. Na iya, saya tahu sa salu saya tahu. Quando tu me lá mina Lali. Iya, gor. Ya nanguna ngi may duru kino tabalengo. Una sangkai rombo tekino non de biti. Na balatenduan na combination nindo motivo tunggu ndindri mindarongo akina non roto tu ni ser viso nindo lu na matser ndekla ni lang tiko sa ko lang tonga yor tur tungbindo vitami tegito ko lo dale nando tungun sari lagalaka iya kwa na
O di do bola ser bikim do. O singi voltar. O bola ser ono bakasa. O di bola tu no mdu ser no boga kengolom. Oh, tibita. Tibita Karena ya. O do ser do talita ka mala kona ser. Dena to boka na tinan ito. Iya. Ngoro kila ngoro. Oh iya. Taruh Iya. O ko bola tanga na no ser. Oportunidade oportunidade artu tentang ser o ni tundulang ser. Mai vale o tu que não do crédito. Na dele na bisi o lagi buntu. Dele na bisi. Iya. Kan satu ko no vi utin ni sa na lago lo toka. Tiang gay sinmen la ko. Iya. Sinmen la. Iya. Bisa na ser rongo binangkatikan dua tikumpa ko may i-medalist ang ginduwal tikan sa iya sa ini baka antuan ni bola sa kutukunan ko sa oso-oso bukunin luto ko sa rumah yang kay bola talento ni bola usari dotan ni mau nilinga sa tukun ni redi ko no durmo balindani si kay nandotan na italo no tutok do ni bola na sero tol kay nandotan kono rongo do talita dal marama tik may Amerika raulako sama nili indo tali tung bangana no bubale raudonga wala moka ni sinma bo ten sawoti o matisaro no na itokan sawoti sangi sali sumai bol listal me ko biotina sa bela kan tu natin na indo tu na no bubale artu sawa watu ni vitamin ranong buka sari di kon sawa untuk main entam tanding kin do to na wol talono kena dua tal balik macam cakap, dua duri balik bola. Baik baik. Duru cukup balik bola, sudo cukup duru cukup tengah. Sambil ngasir sana. Nanti tunggu sari lagi balik. Tanto dia. Iya. Tahu. Aku nak peliling ke tunggu ngono bisulit na berumbu ke magamingo. Tanto. Keren sang oleh sarang mana nombor ser. Tono me vital noa. Awak tinggal ya. Dulang ser. Sebenarnya, sana may idea ko kaya nung totoo kita lo, kaya mo pinagdako may kimunin na nung ngande may na matani ko. Nakabalik. Nita ng tanong kayo sota na matani warung buka. Balik, sembarang ito daw. Iya. Kaya mo sulitir na warung tikumay. Nagdagat ko ng bong ko, doon na lang sertikon, doon na nung do fundraise. Oh, hindi saray iya. Kung na lang, balik tisor na bilir mo. Iya. Sa babi pinagbikim ni na sarsarting may na matakan singa pinagdinday. Doon ang ngunusolingan nito matanggali na buku ni sona project ko binakatan mo ko tele sume buku na buku ni kan rabi na buli ina dakti vale ngunusoli sarang andale solinga warong ser kitu na lang ser tikin na tiko talaki no eta ngone rongo ki no melang sirawati ko ke ningalal na kami sindendai o sa suretir sarang aba bimbi na tabole ngwe rongo meron na tsukin bimbi ko tong sinumba Dona veo que no usa muy público. Pina uli. Ano ba duri bigman? Ba dur sana na lotu kalau street making ya. Nunggu bal sana. Nak awalin. Santo sonta di kilo na kami go lotu kalau street. Dalai rongo ser. Na ibagawuti ni vitala no sa ka. Au tagilo. Kito sana may baka modikina na matani kuwa. Kito na guys sota talike na matani waru bukan na mga kami go. Pensenias.
Love us so dear.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wase yani. One simple but brilliant trick to heat your home in 90 seconds and save thousands of dollars on your heating bill this winter.
Turang kena marama terbuat kena ngeleo na itape ni sini si weekend na kabdi bengkar abadinda bambu tani anda marota katalangan rato bitan lo chico na dorong lelang sangochi wala tarong chico na ngau na weekend ta tol lingani kaloko berus ngabulu kapana beniti me bitu na kaloko pedila no no nindo ni bengkarabi na radio bulan do mata to to kabo jitu na rerindra ki beketo na kabi na kani bengkarabi dinda San Francisco, California. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongode na wei kabin tu siti ni sibuna tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i biti. Sibuna lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau rendre na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saibarua merto wakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikanali waka suburi ani nanong yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongode na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E na muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tiukin dono menua e rauni buka tingu ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na itibgina. Me baka na karitua, waraisi. Na logo, palusami na buwaka na kaiwa soso, na dalo na toa, na kukonda, baingan di kinang gamure. Na kaka na buwa malang, me baka na steak, gay baka loka, tabioke kena coleslaw, surua, chutney. Gay lago pata na kena pie, na bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto, giringa kina bitu sa bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o ngawali sarang alito mito may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rutuli dilibatakan na kemu katalo wasing lebo sa mga kabin ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Isa, beda kang bela na kango. Nada ba ya? O sabi wala ki baka lefum ni daka yo senga ni kilana na meda kaba. O lemban lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang endo bitong lo teki sarang ano bika kitengore na radio bulon do bata. Uy, na program na ba? May na bay longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na bay kabini mo rumbu ka bay kemando California. Tini karuna single mo ni mo rumo ay bay kemando ay biti. Ngoy bito koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kabesi Vosailani. Radio Bulando Wata San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. And a radio bulando wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Abo bilang tang sunu bitokan na kabin bing grabe din tay. Radio bulando wata mo bulman tanga liberto no kantango da rumichungo na te mileni my woodland bulmanaka maramatau ko ini do kana singa bina wale besar do ser men numikino ani tupou ke salam bale suba bula tabale sala
Lei, waktu lagi na bay malalang abis gikem tu todo sar ma Australian tu sambul benaka tu saya rombana kanta mumbula abakan di benaka cigani na bukan di bengkarabi na kabinang ni kuah tadingku mama tabe muni benana ndo batu cukup mayu kaya waktu lagi na bay merama matanggali mareta kelundau ni sambul benaka bagan di benaka ini bukan di bitokan ni na kabi di bengkarabi Então, servo nei kerenda mundamu ke na rito kani oya na mate lolo totoka na kabi na kuwa sangai wakati kita katongan na kabi na noa nande wala ke nasau na itala noa ni sokodiri turangin marama dorbo ke na ngone lewa go na itala noa se matikin na se ni tangi maudia mai zakau na bangun bulu juga dibikin menito doksar na merama na turanga na dorbo ke na ngone leo mani cukup bo turanga melalang besi nimbulu benakan na leni vi korto doksar mai tabiuni na kabi dibing karabi dai na bangun bulu tele mendengai ni be tahun di lolo benakan do siama tu mai na be kabi to doksar rai hoi sagor na mileni sai kelas hamba ustek simba kana mele ni go Sando mulo raki au tunga au saruinda masita
Hosea Senitangi Maria Mboroya Alvesuki na kemuroka walenga Sandau mulo raki autunga Au saruinda mosita Senitangi Maria Mboroya Au saruinda mosita Senitangi Maria Mboroya Au saruinda mosita Totok na single hit ya mai bertu nama telo totok na dia wala ken na sau binak bale usar tatingu keren damu na buku ni nomun ni kota mai beki mami na serbo ya na kab de ben garab tinta ka tan juga soko diri ya nangono saboto weekend de 10 minute me bitu na kelok ke telnga anda sana mai bitu tau na ikina bagu wal dan kan nugu marutakan dan to kani dia to te Umberto kana ka binak de ben garab tinta was akhir busu chan di beki ni ya na nugu seren bagu mote na bagu mote madani kina be lola ni de maya my Haywood dom bulo binak na siamo chugu my Haywood na kabdi bin garab tin dai bakata laki de bikem do gangster to sara ni bubalele my Haywood wambi chugu na no club di volleyball na Bulo Bay volleyball club my Haywood kem do talanga na sa so sang gono chugu na kena kaba ba binaka na kabi na ni kuwa apa kasabu itu yang dibikem ni Napa kan nuni binaka talakin na tukana family to siya matsugo main delay lambasa na kabi dibing karabi tinday. Apa talakin na Taxman kay irto to sar nando matsugo main nando na yasa ni taon niya may no sorry text ay gelo main ni ju kay kemudo to sar na ando chumba na roots talanga na kabi dibing karabi tinday. Na baka mo tal tumatangani be tabulengo Cody and sar place my yasa baga nuni binaka na bugu na muni siya matsugo mai koira bata kayera be brother bola ki irto to sar na bingara bitsugo baga mai mai uluru mai na lomandono ke Australia tomba di tabu doto kana se di botuliu bundamu libu ya na kabi di bingara bindai ki kemuni to sar lini matu male onni ando bata chugo mai no to live chugo kabi na di bingara bindai ka to tiga bunta ngona samai tam sata bononto programu kabi di bingara bindai abo mo tel tungan di mis no kana sing bata laki di mis lang besi ka baga ni binang talanga bici na Eric lang sa boleh na ando bata chugo mai Sacramento kabi na ni kuwa se mai PR mbeka nuita kini totoka chugo na nonto bitokani kabi di bingara bi dai me atau nangon nanda nagai bir ngodi ndom talikina eu pedi la no pono mulindau ni ben gravi ni vaga zengu benaka ni sate mode sagato manda ni mode na biwa kani benaka